Hello, gagaya matutudong aldaw, kumusta kayo? Sapay ko mata nakaradkad titunggal maysa. Kapadasan ni Kabsat Bella saan napudnanagan tintay drama. Ngamsak may ti amin makablaaw mampay da Jonaline Garcia kan ti amin na pamilya na dita Villamor Cabarugis, Quirino Province. Kan pamilya Gromeo kan Martinez dita UAE. Hello mat kani apon Tarukhay dita sa Danga Mountain Province. Kan Miriam iti UAE kan dagiti kalugaran na dita Agoo La Union. Nang runay iti anak-nakan dagiti kakabagyan na iti San Isidro. Kastimanti ko na ni Kabsat Bella, Dear Manang Bianang, saan ang manag-remit ti asawa kiti sweldo na. Tatunggalag sweldo iduldulin na ti kwartana. Kat kaslak lagpal pala mga agdawdawat kankwana no kasapulak ti kwarta. Rugyak man nga ruud ti agsalaysay. Nasaya tadakan masong ayan ti sweldom. Anya mo daytan? Kasangsang pud na tao, ngam sweldo adagos ti damdamagam. Nagsweldo kay kanon ko na ni kumparem. Pastrikan nakman pay, anya ka mutin Bella. Itimplan na kid iti kapek. Irwar mo pa iti sweldom Aday ta? Anya mo dayta, 500. Amok no mano ti sweldom. Pagbambanugak ti sweldo, iso nga awan karbangam amangala, Bella. Na, di mon samot amutak mom kasasawa. Ti lalaki nga asawa ag trabaho. Kat ti matgadan na, irimit na iti asawa na. Remit di ta nga. Adula amin dayta. Yig mo kay din, tay nakibang kwinton bigat. Ay saan? Siyak ti mangidulin iti kwartak, sana sika. Intun malugi ti bangko. Awanan na. Madisgrasyan da kwartak. Siyak ti mangurnong iti sweldok. Narigat agiduldulin iti kwarta dito'y balay. Sapay ka na yung tang-awan dito'y nukwa. Ay na, di nakisuro. Amok tar aramidag. Inkakit agtimplan iti kapek. Makakapkapi akong Bella. Welcome to Jena Almoite drama. Aday ta, nakaturugan ni Masong. Aginayad ak abumangon. Sana mabalintar aramidan da itong asawak. Kita tiwalit iti pantalon na. Ni, awam mo dito tiwalit na. Nangikabilan na nga tangay. Ay, kita akman iti aparador na. Nalipatan nan sang impadlakot. Kanayon na atulbakan ti aparador na kat. Aginaya daklaang ta mga numalukag. Ay, dito'y pandagdag iti kawis na. Ay, kunak tupay kat. Adda dito'y tipitaka na. Kat, adda naka-envelope dito'y. Kitakman. Ala, nagado a kwarta. Dito'y kayam ti pangidul-dulinan na iti kwarta na Ala, kung ti kwarta na iti wallet. Jak pagibiyangan na ito ada diti envelope. Tanagal-galutan mo ito. Huston to'y karga ti wallet na nga alaag. Nakadigos kan lakay. Umay ka manganan Nakadasara kon. Bella! Inalam ti kwarta iti walletan niya. Wen, inalak, jak ilibak. Ngam karbangak nga landay jat asawa nak. Rumbang lang ay remit mo ti sweldom kanyak Isublim kanyak dayjay. Inayon ko iti urnong ta. Ay saan? Padasak mo ti makaigamit ti kwarta Pagbigyan nak mamut masong. Iyag mukit din. Agapot ang manin no kasta ka. Nalabos ka mat. Kaslasan nak nga asaway ti kasta nga raramidam. Kasano nga rod na magatang ko dagiti masapsapol diti balay no imutan nak. Siyak ti kumatang ka dagita. Sigod mo't asyak ti paragatang Ala, yagmang. Jak lang nga rod pinakibyangan ng tinakainbilo pa kwartam. Kaya't mao talibasag nga laan dayjay. Ay. Padasam, ta idarum ka, Bella. Ay, grabe ka mga asawa. Day talat pang idardaro mamiti asawam. Apay, anyak dito balay. Katulong, bisita, wano karuba. Awanan ta dupay asao. Yagmukid din ti kwarta. Manjak, si kamala ta asawa kasta. Di ka agrimit iti asawam. Maysa, bilangan ka, Bella. Di nakpagpungtutan. Taamom ti ugalik na makaungatak. Mapusit ang ipon mo dita sa ahon Dua! Wan! Mabitla nga rod! Adaman pos jay anak mon iti FB bakay.
Anya manon. Maipanggap man ija asawa nan Natatay, nagdadakkel alitra ni. Basa ma. Sana all nagre-remit ang lalaking asawa. Ay, pilitin nan tumit nga agremit di asawa na. Kat di na nga rod kayat. Dayjay mo't ngamin nga asawa na mo't manumot ti kasdi nga asawa. Saan nga agrimit it asawa na? Siyak iday, aging gaita. Irimit ko amin amat gedak it asawa. Kat sabali mo't siguro ti style di manugang ta. Sabali mo't kun ka. Kastamot at talaga saan aya? Itad ti lalaki iti asawa na ti matgetan na. Ta iso tag budget iti masapsapol iti balay. Imot mo ngamin di manugang mo. Kaasim mo di anak ta. Kat anusan na ta isumot ti pinili na kadagiti nagaram kan kwa na ide. Sapay adam amok akas day. Gapu iti stress na iti asawa na. Ta di na ngarud ik-ikkan iti kwarta. No adamat gadan di lalaki, bukudan na. Di na pulos ikkan ni bakit na. Idi kwan, nabagtitan di babae. Ay nahayad adayo na kumamot ang mapasamak ti kasta. Ay, no nakapoy ti pakinakam di anak ta. Posible ang mapasamak day takin kwa na bakit. Ngamsapay kumata saan. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Rimwarin siya asawak. Napan man na nagtrabahon. Iso kita manan ti duldulin na kwarta. Ni, itaman pa'y adi na inlock to'y kabinet na. Himala. Ay, kita manan ti naka-envelope a kwarta na. Ayan na day jayan ngay. Awam mo dito yan. Ay, awanan na talaga. Ay, isunsamot adi na inlock. Tawan dito yan ti kwarta na ngay duldulin na. Ay, nangikab-kabilan na ngatan ngay. Bela, agda ka. Ah, wala nang, sumrak kayo. Anyak kuku, Awan na nang. anyamot dagijay ipupus mo mat. Apay, di ka mabutang. Ang mga numabasa ti asawam dagijay nga ipupus mo. Di na mabasa dagi jay, ta in-unfriend ko ti asawak na nang. Anya! Masurunak ngamin. Kas di tiwagas ko, tapno mayibkas ko ti sakit tinakam ko. Ay naanak ko, no di na kayat ti agremit iti kwartaken ka. Di mo piliton. Baybay amon. Agsapol ka kit di iti panggadam. Tapno makaigam kamot iti kwarta. Gundawayam ti kaawan paylat anak yukin ni Masaw. Jak amoy ti dayjay nga asawak nanang. Dagiti ko kumarek. Saan nakas di dagiti asawa da. Managim bubukod ni Masong. Di na irimrimit ti sweldo na kanyak. Masurunak. Ay ayak launay ti bagik nanang. Nagmalasak ta nakatumpo nga kiti imot nga asawa. Apay, mabisbisinan kaya. Bastante mo't ti makan dito'y balay. Wala nga makauma mo dagiti gatgatangan na. Ni Masong amin tagmarmarket. Iso ano anyat kayat na akanan, isot gatangan na. Kat ibagam dagiti kayat mo akanan kan kwa na Sabali ko mamot lata at ay makaigama kiti kwarta nanang. Isungarod ako na. Sumapol ka iti pagtrabaho manak ko. Ay, anya trabaho nga'y. Awan mo't na ilupas ko a kurso. Kat adumat ti master kan at trabaho. Nga uray saan ka nakagraduar. Ay, makitan to, nanang. Dahil bagman, tadin magas ka dito'y balay, Masaw. Wine, tadaw may ko ibagakin ni kabagis ko nanang. Ay wag, nakita mo nakita pos ni baka mo. Apay dayjay, patama mo't amin nagijay kang ka. Anya man timpupus na ya. In-unfriend na ngamin di manugang nyo kay. Sana all ka no, agrimit ta asawa lalaki ta asawa na. Sana all na parabor nga asawa, kun kuna na matijay. Jak amoy ti dayja babae. Agpapapansin man nga tan-a. Apay, aging ga itaya ka di ka pa'y lagi remit kang kwana. Remit-remit nita nga. Inton magastos na.
Sayang ti pagbambanugan no kasta. Anak ko, pagrebangan ta asawa lalaki tag-remit iti asawa na. Oray saan nanang. Tay papay kumot amin na masapsapol iti balay may. Gatangag kumot amin na masapsapol may. Anya pelat kurangan na dita. Wana, ang may kamalata, oray sagpaminsan lang. Tapno marik na naman, ti kinapatagnakan kakasasawa. Adula amin dayta. Basta gurnungak nanang. Tadayor ornungak. Awampay matanak yo. Ag-date kayo mga minaw, oray sagpaminsan lang. Iparik na mo, tapat patgam di asawam. Ingkay mga nitirwar, agpasyar kayo. Ag-shopping kayo kasjay. Gastos la dayta. Nakadkadlaw ngamin kadagiti pus na. Madlaw, ngagpro-problema iti asawa na. Makamumutan ano ikan na iti madi aka ipapanandar aramidak nanang. Kaya't kumudlat makaurnong. Para mutla kada kami tar aramidak nanang. Garda, ang mga noada mo matrabaho. Tulungan nakman ang makastrak. Ay na, iti kastoy nga edadtan, narigatan ti makastrik iti trabaho. Nang runakat awan nagadalan ta. Ag-online selling kalaangan kasta ti trabahok itan. Ay, no kasta. Pimanaw kan iti pabrika pagtrabtrabaham? Nabayagan nga awanak ijay. Aglaklako ak iti online. Kasano ayat agbalin na kasta, Garda? Sige, ta isuro ka. Kan ikan kamutan iti ilakom no kayat mo. Tapno adda pang rugyam. Angam itad mo kanyak ti paglakwam tada porsyentong kanyak. O sige, Garda. Agyaman no matulungan nak. Wen, bagay mo day ti atrabaho, taadon sa ti followers mo iti social media. Wanangam, pasig mo ta bashers ko dagijay. Saan abalin kumkumpurmin sa mga amin ti pupus mo. Ngam no aglako ka, saan da kamat siguron nga ibash. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Kal, kumusta ti panaglaklakom iti online anak ka? Mayat matatang, bangbanglo dagi sa ilaklakok. Pasig nga imported. Ngam na yunak to iti kaldero. Taadan nakasaritak a pangalaki ti lako kapang kusina. Kahit mayat matlaang tikitam dita. Adamot mayat matan angam tay pulos nga awan. Nagpariban kan samat. Naunat mo't tabuok mo. Wen atatang, regalwak mo ti bagik tadamot na urnong abiro ko. Kituan awan dakas na. Tasag paminsan mo't laang anak ko. Awan mo't ipupos mo maipapan iti asawam. Makamun iti biyag na. Adamo pagsapula kon. Kwarta na takwartak mo ti masapsapulak, tatang. Wan no talaga adina kaya tag-remit ka. Bye-bye amaon. Di mo pilitan, anak ko. Masong, pangiduldulinam iti kwartam. Apa damdamagam? Kadamagak laang Jak dawatan, tadamak kwarta kon. Ibang kum ti kwartam, tanarigat no dito'y latan balay tayan na. Amom laang ado tagtatakaw kas kadahol dapor ita na panawon. Ay na, nakasafety ti kwartak. Sana basta masarakan da jay. Nalaingak nga gilembang, bakit? Ibang kumlaangan Intun malugi ta bangko. Di awanan ta kwarta. Kapilyam ngamin matay mayat Basta saanan ta bangko. Adula amin. Adda bukod ko a bangko dito balay. Nang ikabilam Apay ko mga ibagak. Intun ko, takawam manan. Saanan, tadan kwartak ko na mo't. Jak pagan anon ta kwartam, masong. Magkit mayat Basta siyak laang ti makam mo, nung nangiduli na kiti kwarta. Paggatang tanto iti daga dayjay, tapno adda bukod ta adaga, bakit? Aday ta, naikalik man rin ti dakil agarapon anang ikabila kiti kwartak. Uray sirken tagtatakaw ti balay may. Awan maala da kwarta, ta diti unag ti daga ti nang ikabilak. Asinot mang ipagarap, nga da na ikali akwarta dito likod di balay. Nadan tumanin kwartak, idulin ko manin dito. Diyak madgid di unay inyo nag, ti panang ikalik. Tapno nalakalang nga alaak no kayat ko. Agsubli ako, dito unag.
This drama is owned by Jena Almoite Drama. Apay, ayang adda pa, lakin bareta dito ang nakasanggir. Sapay nakapitpitak. Masong, umay ka man! Aba yan, anda ko ko. Ay, sikat ti mangus usar ka dagiti bareta kan pala. Nakapitpitak, di mo pa ugasan. Bye-bye amla ka didita, tausarik tumanin. Anyat palpala amaya. Awang mag-garden mo dito parangan. Basta bye-bye am dagita, di mo pakibiyangan. Umano ka ditan, tadalusak to lumasango. Makapasikur akit kitaan. Nakapitpitak. Nay, agurguro utan lakay. Umay samot jay bagyunan. Un nga raw, nagsapan nga'y. Kat kunadamot nga inton rabi pa sumangpot ya bagyaw. Irobrobwat na siguron tinarimaan mon tay atop ti balay ta. Amangan numaitayab manon. Wan, nalpasan. Inggalot ko pa yun at amay sa aposte ti kusina ta. Kunakto mo nga minken ka idi asuka tamon jay poste na. Anya ngay, di galot-galot mo man itan. So katak to numalpas ti bagyaw. Malangarod ta inak isaganan tay bag apang ikarkargaak iti kagawaan ta. Tama nga no napigsamanen ti angin kentudo. Kat kasapulan nga agbakwit ta. Ay, dahito ti kagurgurak dito lugar tayo. Tatunggal agbagyaw, aglayos. Un nga rod manipod nagasawa ta. Kastoyan ti sitwasyon dito. Aginggat ka ano nga taaya amalay-layos tayo dito. Nadala ko masabali a pagbalayan ta umakartan. Dito'y mga minti ayan ti basit adagata. Ilakutan san. Mabalin mo't tamang kita ta itigatangan ta pagbalayan ta. Tay bambanta iti sapulan ta. Tapno sigurado nga awan layos na. Hello, Masong. Ayan mon ngay. Nalayusan ti balay. Ay, patinggat tumangan ti danom. Napupukak dito yung tiwaig bakit? Nagpigsa ti danom. Tiyak makabalasew. Sapay malublubat akong. Ala, kasano day tuyan ngay. Diyak na irwar amin na napapataga kagawaan tan. Pumanaw ka ditan. Tama nga no pumigsa ti danom. Mapan kan ije evacuation center. Katibalay ngay. Panawa ka kastoy. Ayan tay kwartam talakon. Idulin ko. Pumanaw ka kaditan. Syaktun ti makamoy ti dayjay. Saan aman ano dayjay? Sigurado ka. Wan! Alan, agbakwit kan. Ta sumaruno akto ije evacuation center. Sumapulak iti sa balya pagnak. Sige nga, Rodan. Bye. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Ala, di makalan ti danom lakay. Kasano day tuyan ngay. Di tan makaawi di di balay. Huy, Masong. May kulkulang kamot. Anyat bang panunutam aya? Kasano da ito yan? Di mo't agsardang ti tutong. Agawid ak sabi iti jabalay. Amom alayos mapangkay dyan. Bumuludak iti salbabida. Tanay, importante ti alagi jabalay. Inak kitain di kwartak. Nang ikabilam aya. Kunak ngamin nga ala kitay. Ngam di mo mo't ibagat ayan na. Awang may japarador. Inkalik ije likod ti balay. Anya? Ay awanan nayanod day jayon. Saan ta na ikalimod? Kan nakagarapon di kwartak. Anya garapon ngay. Butilya. Saan? Tay plastik agarapon. Ha? Ay, matanaganak. Sapay narabaw ti panangikalik iti dayjay. Inak kitaan bit bakit? Ay saanan? Ang mga nusika mayano dun. Basta mapanak. Sayang dayjay. Sapay dakkel agat at dayjay. Kat, anya ngay. Nakitam si kwartam? Wanan bakit? Diyak nakitan. Nayanot lagi di dayjayan. Kunak to mga minkan ka. Nagpigsa tinayos. Wanan di kwartak. Kasanuitan. Nagbampan lukak na di kwarta. Nayanot lang. Dayta ti maganab ti imot at tao. Ha? No imbagam ko mga mintayan na idikanyak, di nalak. Na isalbar kumapay. Ngam ka po ti kinaimot mo. Awanan, napukaw mo day takwarta. Ay, bumangon ka di tantal dawan, Masong. Tulungan na kagdalo si ti paraangan tanay, nakapitpitak. Kung ure dito nagtibalay. Masadutak. Aglaladutak.
Awan nga ganay gayak. Kat, kastamlata na kanayon. Di naktulunganan. No apay mo't ngamin ajak kinali di kwartak iti sakbay ti bagyo. Mas daawakan ka. Awan tumad ang danggam. Kunak nga ibang kum ti kwartam nga manatangkan ti ulom. Nagdakkalagatan dayjay. Mabalin ko man nga igatang itiluti dayjay uno pag negosyo no iso. Ay na, ura niya pa'y tibagbagam dita. Sana na may subli. Ta siguradong adan nakapidot iti dayjay. No sana nabasa Tano nabasa ang mga nun nagsisinak at napirpir sa idan. Tawan ganas ko nagtrabaho no kastoy lang. Mano atawan nga inururnong ko dayjay. Kapag nakmamdaytan napasamak amasong. Inton maminsan sana tila pangilamlam mga mitikwartam. Gapo ngamin iti kinaiimot mo day takot, iso akasta. Bella, bakit? Nagsweldo akong. Oh, adtoy. Ha? Awate mo na. Taydulin mo, bakit? Agpaiso ka di dayto amang mangag kan makitkitak masong. Wano, agtagtagay na paklaan. May na, awate mo kid din. Manipo dita bakit? Si kanti mangidulin iti kwartata. Ibang kaw. Tapno makaurnong ta. Ikasay mo ti pagpalingkem. Gati sobra, isunton ti idulin mo. Sigurado ka? Un, bakit? Apay, di ka mamatay. Ay na, naimbagman ta nakapanunot kan lakay. Thank you no da pa nagtalak mo kanyak. Iso nga itid mo di sweldom kanyak masong. Namiris ko ti kamalik bakit? Gat pasensya ka na. No naglablabusak ide, patpatgan ka bakit? Sapay ko matasan ang nagbalo ti sigod a panagayat mo kanyak. Kapoy ti ugalik iti kalabas. Saan? Apay ko mga agbaliw ngay. No napukaw ti panagayat ko kan ka, pinanawan ka kuman. Ngam saan ta nagtali na edak iti dan na mga orekas jay ka idi. Gaputa ay ayatan ka unay, lakay. Ay ayatan ka mat bakit? Kat ikarek nagbalbaliw akon. Promise. Naragsakan na kiti panagbalbaliwan da sawak ngam uray no kasta. Intol-tuloy kumatlat ta tinaglako iti online saan natapno da kwartak no di ka tapno matulungak mat asawak. Kan nagipatakder kami iti pagtagilakwan iti agduduma iti sango ti balaymi. Alakastan tugayem mo Bella. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to kayemyo Jena Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.